салом дар рӯи мавҷи радиои муҳоҷир қарор доред. имрӯз ҷумъа 11 декабри 2020 сол аст ва таҳаввулоти ин соатаи тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз мешунавед. хабарҳои ин соатаро аз Екатеринбурги Русия шурӯъ мекунем. консули генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Екатеринбурги Федератсияи Русия Зафар Сайидзода баъд аз зоҳри рӯзи 10 декабр бо директори бюрои оҷонсии муҳоҷирати Созмони Милалии Муттаҳид Созмони Байналмилалии Муҳоҷират дар шаҳри Маскав Абдусаттор Эсоев мулоқоти расмӣ баргузор карданд. дар ин бора ба бахши хабарии радиои муҳоҷир аз дафтари матбуоти консулгарии генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Екатеринбург хабар доданд. طبق اطلاع منبع در جریان ملاقات نماینده اجنسی بین‌المللی مهاجرت سازمان ملل متحد درباره لایحه‌های مربوط به رساندن کمک اجتماعی به اتحادیه‌های مهاجران ملتی و کمک به مقامات دولت‌های آسیای مرکزی و روسیه در حل مسائل مربوط به اداره‌کنی مهاجران ملتی در زمینه پاندمی کرونا ویروس و در دوره پس از پنجشنبه آن مفصل معلومات داده آمادگی سازمان بین‌المللی مهاجرت را جهت دستگیری وابسته به موضوعهای ذکر گردیده ابراز داشتند. جانب‌ها در این موضوع مبادله آزاد و سودمندی افکار نمودند. توجه مخصوص و مشکلات مهاجران مهنتی از تاجیکستان در روسیه از جمله ولایت سوردلوفسک و در مجموع در منطقه اورال و راه‌های رفع آنها ظاهر کرده شد. در این زمینه روند مهاجران متشکلانه مهنتی تاجیکان به منطقه اورال اهمیت عملی تطبیق چنین امکانیت‌ها به مانند تحصیلات پیشکی در مکتب‌های کسبی روسیه و زندگی در خوابگاه‌های مدلی تاکید کرده شد. جانب‌ها آمادگی خود را برای ادامه مکالمه سازنده و همکاری دائمی سودمند اظهار کردند. در واخوری همچنین نماینده رسمی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در منطقه اورال بهروز خلیقوف رئیس تشکیلات جمعیتی منطقوی سوردلوفسک لیانید گریشن و نماینده دیگری همین تشکیلات رافائل سیراج‌الدینوف شرکت ورزیدند. ادامه نشر خبری از یکاترینبورگ به مسکو برمیگردیم. خبرگزاری فرغانه نوشته است که پرفکتور منطقه مرکزی شهر مسکو اطلاعات را درباره آنکه خدمات کمونالی محلی از شهر بشکک جمهوری قرقیزستان 500 نفر کارگران را به بخش کمونالی مسکو با تایوره مخصوص آوردند رد کرده است. این معلومات قابل اعتماد نیست و با واقعیت موافقت نمی‌کند، گفتند از اداره پرفکتور منطقه مرکزی مسکو. سبب این سر و صداها گزارش شبکه تلویزیونی مسکو 24 گردید که در آن خبرنگار از کمبود کارگران بخش کمونالی پایتخت روسیه سخن میگوید و رئیس اتفاق کسبه کارگران مهاجری روسیه نیز رینات کریموف در این موضوع صحبت میکند. حوزه مرکزی شهر مسکو این معلومات را شهر داده اطمینان داد که کارخانه فرعی دولتی ژلشنیک ناحیه تاگانسک شهر مسکو پورا با کارگران اختصاصی کاری برای کار در فصل زمستان تامین است. در همین حال سخنان رینات کریموف درباره هواپیما که گویا از جانب خدمات کمونالی مسکو اجاره گرفته شده است از جانب یک قطار رسانه‌های روسیه و قرقیزستان سیاد رسد گردید. اما مقامات حوزه مرکزی مسکو این معلومات را نیز رد کرده گفتند که یگان تایوره برای اوردن مهاجران قرقیز به اجاره گرفته نشده است. برنامه اطلاعاتی خبرهای روز را مستقیما بشنوید. کمیته تفتیشات فدراسیای روسیه اومد به شهر سانکت پتربورگ کشتار یک شهروند تاجیکستان را آشکار کرد که آن 4 سال پیش رخ داده بود. بنویسد آژانسی فدرالی خبری با استناد به یک منبع خود در مقامات حفظ حقوق. مقامات حفظ حقوق سانکت پتربورگ جسد یک جوان 31 ساله تاجیک را هنوز سال 2016 با زخم کارد در قفس سینه پیدا کرده بودند. جسد بیجان با نشانه‌های مرگ مجبوری در نزد بینایی در خیابان ابوخوفسکی خوابیده بود که ساکنان محلی آن زمان پلیس را به جای حادثه دعوت نموده بودند و مرگ به قید گرفته شده بود. گفته می شود که نفر مرحوم در سانکت پتربورگ بدون ثبت نام اقامت رسمی زندگی میکرد. کارمندان مقامات حفظ حقوق از روی دلیل‌های این کشتار
куштор ҳанӯз 4 сол пеш парвандаи ҷиноятӣ боз карда буданд. бо гузашти 4 сол мақомот гумонбарро дар ин ҷинояти вазнин муайян карданд. гумонбаршаванда як шаҳрванди қавқозитабури 30 солаи Федератсияи Русия мебошад ки дар ҳоли ҳозир мақомот аз ӯ ному насаб намебаранд. марди гумонбаршавандаи ин ҷинояти куштор дар соли 2018 бо як парвандаи дигар муҷрим шинохта шуда ва иҷрои ҷазоро дар асоси ҳукми додгоҳ дар муассисаи ислоҳии вилояти Ростов адо мекард. дар ҳоли ҳозир бино ба пайдо гардидани ҳолатҳои нав муфаттишони кумитаи тафтишотии Федератсияи Русия оид ба шаҳри Санкт-Петербург алайҳи гумонбаршуда айбномаҳои нав эълон карданд. ҳоло тафтишот дар ин самт анҷом наёфтааст. ҳуқуқдонҳо солҳои зиёд равона гардидани гумонбаршавандаро ба кунҷи зиндон аз эҳтимол дур намедонанд. дар Санкт-Петербург мемонем ва хабари дигаре низ дар даст аст. дар шаҳри Санкт-Петербург мақомоти интизомӣ ду ҷинояткореро дастгир намуданд ки дар дуздии 114 миллион рубл гумонбар мешаванд. ҷинояткорони боздоштшуда суратҳисоби бонкии нафари ҷабрдида 114 миллион рублро ба яғма бурданд. Оҷонсии федералии хабарӣ менависад ки як зодаи 43 солаи Тоҷикистон ва як сокини 23 солаи вилояти Архангельск бо гумони дуздии маблағ ба миқдори калон дастгир карда шуданд. хабари мазкур ҳоло аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳри Санкт-Петербург тасдиқи худро наёфтааст. ҳамчунин шаҳр дода нашудааст ки ҷинояти мазкур чӣ гуна рух додааст, ба ҷинояткорон чӣ гуна имкон даст додааст ки маблағи 114 миллион рубли ҷабрдидаро ба яғмо баранд. солҳоест ки ҷавобро металабад, вале токунун дар ин маврид мақомоти ҳифзи ҳуқуқи минтақа ба расонаҳо расман ибрози назар накардаанд. дар ҳамин ҳол дар хабар илова мегардад ки дастгиршудагон ки дар ҷинояти дуздии 114 миллион рубл гумонбар мешаванд, тибқи қарори додгоҳ барои 2 моҳ бино ба идома ёфтани корҳои тафтишотӣ ба ҳабси пешакӣ гирифта шудаанд. таҳввулоти ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман дар рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. дар Русия раванди тадриҷии эътирофи он ба назар мерасад ки муҳоҷирон ба қавли болине барои амнияти миллӣ ва демографии ин кишвар табдил ёфтанд. такмили пайдарпайи қонунгузорӣ дар соҳаи муҳоҷират аз ин шаҳодат медиҳад. ин андешаро директори пажӯҳишгоҳи таҳқиқоти демографӣ узви вобастаи Академияи илмҳои Федератсияи Русия Сергей Рязанцев зимни конфронси авфи муҳоҷирон ва мушкилоти демографӣ дар Маскав иброз дошт. дар ин конфронс намояндагони як қатор сафоратхонаҳои мустақар дар Маскав, намояндагони сароясати масъалаҳои муҳоҷирати вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия, коршиносони соҳа, ҳуқуқдонҳо ва фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ ширкат намуданд. طبق حساب‌ها در طول 15 سال از سال 1992 تا سال 2017 در روسیه محض روندهای مهاجرت کاهش اهالی را 75% جبران کردند. ابراز داشته است سرگئی رزانتسوف. در برآمد خود وی قید داشته است که سالهای اخیر شماره اهالی در روسیه کم شده ایستاده است، خصوص آدمان قابل مهنت. به گفته این کارشناس، عفو قانونی مهاجران میتواند تمایل‌های منفی را در این سمت کاهش دهد. یادرس می‌شویم که روسیه به خاطر جلب آنهایی که می‌خواهند در روسیه حق زندگی دائمی را دریافت کنند چند برنامه‌های خاصی را جاری نموده است که یکی از آنها این برنامه دولتی مساعدت و کوچانیدن هموطنان برون مرزی میباشد. برنامه مذکور با آنهایی که بیشتر برتری می‌دهد که در دوران شوروی به دنیا آمدند و حالا می‌خواهند با اهل عائله خود در روسیه زندگی کنند. یک قطار امتیازها را این برنامه نیز پیشنهاد می‌کند. خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان را شما مستقیما در روی موج رادیوی مهاجر میشنوید. از روسیه به تاجیکستان برویم. سازمان جهانی تندرستی برای مبارزه با پاندمی کرونا ویروس نوع کووید 19 به تاجیکستان یک مقدار مواد طبی تقدیم کرد. گفته است در صحبت با رسانه‌ها سردار ریاست بین‌المللی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان رعنا رحیم‌آور. غیر از این سازمان عمومی جهانی بهداشت وزارت تندرستی تاجیکستان را با تجهیزات ضروری برای طبابت بیماران سرایت کرونا ویروس تامین نموده است.
созмони ҷаҳонии тандурустӣ ба вазорати тандурустии тоҷикистон таҷҳизот ва лавозимоти тиббӣ ҷиҳати пешгирии паҳншавии сирояти коронавирус аз ҷумла мониторҳо, оксиметрҳо, ниқобҳо ва канулаҳоро тақдим кардааст, гуфтааст Раъно Раҳимова. Возеҳ карда шудааст, ки арзиши маҳсулотое ки Созмони Ҷаҳонии Беҳдошт ба Тоҷикистон фиристодааст аз $4 миллион зиёд аст. Ёдовар мешавем, ки ҳолатҳои аввали сирояти коронавирус дар Тоҷикистон рӯзи 30 апрели соли ҷорӣ ба қайд гирифта шуда буд. нашри хабари ин соатаро мустақиман дар рӯи мавҷи радиои муҳоҷир шунидед. саломат бошед. дар соатҳои баъдӣ мо шуморо бо таҳввулоти тоза ошно